Kaunti ya Meru ino Utongeria Bwa Meru rungu rwa governor mutuma NTURIBI. Kidero arido abanyuma yawe kunyumu mantu kuyoro narethira etariria mantu mwanya yarakethira kibangira Meru. Lakinya kuria aritingwiba Kaunti ya Meru nende bethire baikiririe no teya kawira mwangaza uraumarukite tine akiwa kithati kawira mwangaza ute muntu wimumenya ku achoka uwa akethire kanu kiantu kidogo so wo kanu kiantu the intimidation endi ni kwerekania thirikari yawe boetera nende ni kuona thirikari mutuma NTURIBI ikambiririe ku uria Meru bene expectation kana bene wiriro bubuinge muno kiri mantu ingi Utongeria Bwa rukiro rwari nitukwenda kuolelia mantu ya na turi na NTURIBI ETIRIKIA numo pioneers ba devolution na turigenda kumenya ake akudire no ambi Bwa maybe expectation chia mantu ya County ya Meru na yarama governor mutuma arari yoro mantu ya ni practical yombo kudire akibwithika na propel bendere ya kisiasa yotuma ari elected mwaka no 2027 onto hatongire bora bonde barari arani bare kire wira nebo utibi bakwenda thirikari neu bira bakwenda aki ni mutuma karendi abange thirikari yawe na atire Meru yuchokandira hetana mbere kwa na batwe turikiri mitandao yetu ya Facebook na kinya YouTube akethera nkithoma ntumiri ciaku ora twitana mbere na mubango. Karibu sana bwana ETIRIKIA. Thank you mtambe. Natowiri tu bwana. Naro ngurite muno. Atea. Ngurite muno antu baka kinyate antu bayero bandrai tidirwe ya Kenya antu baguma mwithune antu bare akuirwo kurene. Meru twithirite twithinene mbere ajuke kanya ka gucokeria athikiri bonde kana braba ilele bone bagutegera TV ya Weru nkibere ibo kana ntu ibarikitie na maromba baichumite kurombera Meru itwambiririe kurwana kawira na mwiri ibedi anga kurumanga nambi lakini later mwathani omwe atumuchogere nkatho mwathani atugurira tutekurwana mwiri kawira tomenya iki spirit ndiato discover kawira iki spirit kigi evil spirit assembly nguchogere nga inkatho no tukinya bothe realized na mwathani atwariria we took time me personally if fasted kuria 3 days Edward ntekunyoru inkiro mpa Meru yana peace kawira uma na Meru yana peace no tudonete kawira atichinchia burati bona anga kaumpurwa kida ko mtono wose bakumpura kawira mumbari ingi akaumbwa ina behavior ingi akiria bwega so me personally maromba yale ayetwa ya healing the lad ya fasting ya 3 days I fasted for 3 days na ndendelea na maromba mwanka tukure ya 3 Sunday na leo kuendelea na maromba assembly niyo Naivasha Evans Gate kinya kuma wonoki kumotonoki bakirira na murungu ba fastate na bai kumba fasting batunjoini maromba ya healing the land batunjoini Mwariama Stadium baro tujoini Mwariama Stadium mutumeria kimani murungu amutharime aure mwankane ndi Meru ekora na ingo choguranga inkato to murungu akaria na aririe me I was confident na ndere anto nyari ndare anto kuringana anto bakuropa thai Meru ekare yakutethuka nendi nanga murungu akenda to punish through kawira menya murungu no punish through Mutongoria abo Mutongoria mwikenda burira people cried na inja speech ya deputy governor Iworo speech yake Iworo na arawire awatiri amkathia kawira na wendwibo eka muno tukuthoma tukuthoma poor leadership kwa Utongeria Bwa kali nendi ndwa ndikuirwa kanguri tukante kwa nyama ntoma ingi kangu chogeria nga inkatho na kichogeria nto nkatho kinya status ya kwa yoka ilelele inkatho agengo chogia ngiwa murungu ndatitie mantoma ya tekinya interest cha kwa binafsi ti interest cha biashara ti interest nya cha kwethwo munene county ni ati Meru ye na thiri no ntuturari twe kwa laughing stock twari gendo akuthakelwa no roragwa nureta ari moya bodi ngembita mali ukakira nyaguoro wa Meru indi ukatheka ukambio ndimolti ari ukaria na ruo ku andu a Meru turakuthelana yani nonto mamona akroete ndi Atongoria and I'm sure we will be united ndone ginyanto bakiringa ruwe berwa rais yetu tumusupport ndi bakaura ampi ikuonania kwa takawira kuongo ikurora thira kenyeru to seriously ndene Meru so mutuma NTURIBI ari equal to the task ya kuiga Utongeria Bwa Meru na nkuruki kankwire ndenda kwa mutuma kinya bora ni itaranda interacting when na kinya interact na speech yake inda interacting na speech yake munonye in the media
na remu dikirite that guy is brainy akosawa au kona mchezo the guy is nyanto mbige mwana bakawa mwana yanga atira na experience li ankuire Daudi ndene Biblia kaukirwa kai kana kanini ute muntu ke expect njezi direrwe nani erwe nete anointi mutongoria eta adona kenya na ba njezi baranene koyerwa kan Daudi kaumite kurithia nobody expect na bwere kana in Israel ute wathani bunge bwathanwa ya korabo Daudi utungi wathana in history ya Daudi no ntu antu batairigaire kana atakakatha so kya kuthonga indito the spirit ya Mulungu ngai akwa wisdom we kwatha and I'm sure leadership ya twethingia ukarigara ikethe leadership mwe ya Njabu Ndene county ya Meru people will have peace no ntu arawire kinya kutisha mia muntu atina leadership skills pambere na mpanu aikwa wa muromo thari andike barua beibo kama makale tagerwa ngania nakadio chora barua chambi nwere au jabarua kara iworo kadi ngasa luto I indirect eno ntu mwangana muntu ratisha ido angwere chambere chicho kwa nyuma da yende mya akiwa androva airia kiringa salute ke muntu rarandika tubarua angeleso ntuti ya kabineti ya nani nyoke da munene wikite antu ya naume te methe cha lokana methe ndi cha lokanite da hikambi ka kutulia maru ke muntu rarumanga banchamba bithi mithune pari bakuru mantu ku bakuriara karo kagetwa musungu ndireo wa kambita inyafu na tumtuto kawere tunte turari silly ndamo andikire nya message ndamura bwana Mulungu awita atia Mulungu akuya so kinyoke akutha wina munene ukaritie menyera antu baibo karia nabo gavana rawire oro antu ba baruma barekereni lakini bukaulwa kenda butige yo chogera manto yera ya bwithire tuke antu bangi winde kereta baba tumangite nukwata inyawe ngo TV ne kakirwa kaiketrekia kaikaidile arambe uenika idile muntu full governor kuyantura ne to ito udumanga ntura nto simply because to support leadership yake agere nya PS okakarwa mana Mike muntu ndatura dispectate arinya mwalimu kwa university ndakeu nditana economics on ndakuranda thomere ndo kuranga kidogo so nditana nyani ngaezi yanga than me so the guy no anture kwa chief officer nyatha yanga no nanga no public safety no abiwe lakini Victor Mugabe akarwa makanduma na uni kurekera Victor Rwareni indaketo ntura kumurekera na inyethe akana contract yekire akana peaceful ndu muturi kwa kamweshima uni kurekera bonda niginya baba dumanga indakulukira kuri mwenda kulukirire ya Meru tikiriko kwada maandamano mama insight tantu baada ya mitendi tangi done bakora nyangare ko diskini anda utre buduki ndaita tuduki telegram we chungo kwa kuri nyangare kwa kukurata ndeka buduki kwa ntia yani baba inkipa manto inki kawiro tu bota apita Meru kura idiantu ko antu baba inki rekana antu bakumya sniper kuibange badhizo ya manene nyangu ya maingi so she has been working in na agitumara evil spirit na badure tombere kuronwe na mwiri iru Mulungu aturivilere kawire iki spirit the evil spirit auto wile iki evil spirit na go evil spirit ruona ma spirit yange so we want to fight her through the spirit of God na spirit kirundo Mulungu no hatumbawa so we want to win so the success in Mulungu the success in ya assembly the 47 Mulungu no abankora ko meria kolengika toleke ta sakramenti ya gomeria pame media pio kinyaba mwe kabati matimari ya kutoka ntukuira ko ibatorokete ko ibetete kura lakini Mulungu atethia bafaulu the 47 Mulungu abatarime sana para veteran plus Ayubu nwe akatix not only leadership the speaker to take sides lakini not only leadership we nempe the speaker to take sides na Mulungu amutarime na nyengo murombera na anga akuromberwa ita inguromba Mulungu to muntura that guy is a good person Mulungu amutethia ona nyete yuke PS na speaker new assembly yone speaker nginwe items uka support leadership to ethingia na support the 47 na ndira antu account ya Meru I'm appealing to them na around them eta nkibera itu 47 MCA ba 47 bara elected among them manto maingi utike to babiga kona na ground ine nonto mama kinya kacheki kambasare nwa akamata nkiwende buru ibakare akome yake le irare muizone kabete rende bated MCA baba ilele na these 2.5 years when they na interest lakini ntemiagwa MCA aurwe na ikarare ya muntu muimpanga
endo ba ilelo no bra ba perform this 2.5 years anto bampanjanjireo, and I'm sure many of them bakari dim they are glory in their words. So yoro top officials ba thirikari ya county arungura kawira Mwangaza utebare ikinyagire kyathukira antu bare expected maybe kawira Mwangaza no ye ko hand over office kinyawe ati of course atakinyire mtoro rare yake wiki ambia there wake anmosi tirere okerare inneu uti mtunyogo meri office mutumage apisho kiambia ati hite nwe ko kwenda kiambira no mwana kwethe ari handicapped bambire ko ri timumpere mianya chamani wa kwandova chamani wa kwandova wa transition ananga seti matini gite na inya gite yoka betre kurua bore ri timuno to ba ichi bakende kana kenda banga seto kire transition nditi osichona kila kitu ndabanga seated beta ba ichi da ba ori timu aba atumi batrakwa nabo timu chochorere beta betro iro na dianga setro ikenda kyatho kendelea neri aura ko toke tinga setwa kitendelea so kiambi ai kon kitia tu akonga setwa na kiambi amenyendi nyakeda antio manto aya yetata yakendelea nuko mea iri ara ire tu wacha bo yetata ya wacha bo ita na achoka nuwa menyonde ne tibo kena bo tanara county kyatho ki ontu benge tanara county weta go tangitine na ara tapera iwori chama transition ko mucha manobiti tayo office uti ukuma Dr. Biye wo murungu wa mudhari biye we na mana antu bangi to are mushamano samoya biye we na mana antu bangi takiambie ngwa muingira amenya uyi mbirona ni buretre iri asarendere amutakachuti woro ya athikira mekinde tere yake oro nuchikibiru ege okindwa kyagiro chogoro cha endere ne agindi ne gindi ke ujo gero no tinda wengi so kyambo stia submissive te submit no to no nya kubokubwa kana no to bwa kwenda bu nire wacha boita kula kura wacha inya kurora kwaringane thie muntu ngwita wa kungira na pangicha beti yonto wacha inya endera ni kari kanitha gwa pangicha beti taka no tatina boita ya nothing to do so inya kurate wendi bo wendi bureko now tukiya ukinya MC bara 22 indironere Evans mawira karia posting bicha yo mitandaone our team strong acho kaandika kiri mutandao yo ugia kuthira president na munini wa bakeya kiri mambura ya kinoru tukwero uyu bedre betaririe kithia sha ni kuruta ngui Meru na itumika kuinga kawira Mwangaza wori Utongeria message jombo myuke kariate ari menya Mawere is my friend. Yeah. Sincerely nyake thandikirite muchorokwa. Lakini manto ya tokea ya manene no are depressed. So he is talking out of depression. No together nwe wa team no are Mutongeria munene no team mau. Achoka kuchwa ndaike mwe kama makenda kamura. Ndake tereka uwa ya wako tuko imawera. Asembule menya muntore imbitroya paringa mawera so mawera ngiriome mawera no muntu bichitu muntu moya muno by the way abijwa no ntu mama muntu tebe yakulinda siri mama ategeme otedia bura no wana baichaichida na mawera kidogo na nyinge etete mawera kenda mutedia kwita atia ko neutralize game were assembly amutaura antu weta mawera mama no eta publicly in the media ko ibade nao ibare amawera ni oraire mawera nuende acha boita no to nyangu akuruto ochuno majority azangalanwa awacha mawera acha boita indi nyei mawera kuandika actually is nothing is depression depression tuka psychologically kaka utedia menge ke tu komba ko depression because barabatiro the 22 they are depressed ndone nyonge wakenje bale adungudre ntuko inka ibale kinyata onkano nyanti jaka nonkre makai no ya ili adungudongo kenje muchoro kwa naivae adungudha bale manto adukoro terete nario nado lakini arari baba ngina boito murungu naba tete baba ende gida kalebu narario kalebu miata araichide kalebu araire kura na mirango nyuma miana ko miano to municipal ba yuri uchu naba kona muntu naba igirete kutebui kalebu arari chu achunuka ura na iba iturare nwau lakini araika kwa seriously humiliate araika kwa atekwa ni raburu ndiro ndera no to ndomene nwenkera baba ngengabera pokadora ntu bale mwanadamu ndruanyi tutamato mwingi makinya thina ni ari assembly murungu atatete antu out of thina painjele twinya mautangari baachia na bakaua itokwe buru
ne wibonto murume bu I'm happy and I thank God because of those guys ibonto ntaro na idhile wawondie kwa idhile nonchinde na namba tuweke lakini ntaro nonto nkona these people by right ine nonto kinyake akudhuru MCAs ora idhile abutaki bunke bwithia nonto kawira teritandikani wengwe that woman murungu amutharime iturero inya twa muruma urai mwekuro murega murungu amuike bwega rie nau aonaye uongozi bubo ya bubukari so murega I wish you well na mwekuro kuburinge ngita bwega iboro ure bwena ngambe je ntumburi na ngoko na chubo kurethia rethia nibo ya na murungu atethi nya ngoko iki yako atonye ko suda what is it into you from governor to mwekuro mwekuro murega bale na mwekuro murega na murega mwetenya former governor ngoko na ngambe ati former no ndo atitiete ne legacy iligacy ri kwa tumite atiete ni harambe kaende mbira ikamurungu amwekara miambo ya boka kaenda me akarendre very fast na geta kabati uraga uwa imiambo ekairo tu ya yako speed to me yako mission speed engri menye siko speed botinge tete na osansiva nyondo ore nyumwe weta na dero speed 600 itakinya ngiri ekaringa roya itie uru tukambira kora murungu ito baba tutethie ye ende na yake ngiri ende kinye inde kana imbi speed uta kuthiri anto no kire mantu ya yonde katu ya samwe nkwenda twarire siasa mbere tutere ya kudhuya speech ya governor but before soringini yoro nukurikana murega baichu na umire after ukira ariora kawira mwangaza aringiro wiri baro akirozete barabara na atagete presidents no bitie no ntubo kuinga kawira mwangaza ni dari necessary kuwa kawira karingiro ni wiri baro etite na nende bakutangaza kuma kiameneke UDA beta kwa na musikia makyo kawira to UDA ibareke na wa kawira iria ire we kawira no independent candidate kawira kia kwita no UDA atithira governor akia kujoin political party kulingana na sheria imba election ikithitwa Meru no to any independent candidate ulele sheria kuma from an independent candidate to join a political party no mwanka party no to tell sponsor o menge uweko mgedeu ketikula vacant so kawira meshes no theatrics kawira mei kamnani na ure no sarakasi weke na kekobia na kuwa kanona ko miatebuo eke akwitha kawira na itre UDA she entered to the political party akaandikira ambi akaandika kiri ofisi ya political party andika parua kitikia account Meru kankafana kikaringiro kura nondu wako thamira kiamane kigine independent candidate so itukobia ikiretwa yellow tu thirikenda onania na support ikenda itethio ndunene monki yo akana kaitetakia so na president inkwa ibareke kula umuruto ibareke kula umu president kana bada umukendike reason impeachment umetako it has originated from the assembly Karuto MCA 3 times assembly Ruto TMC Edongo deta Senate yeta yaua kuringa nashe kwa kawira rimwe ende tangatore no katura okolewa okolewa yaili Senate bwa 2 times demo president yaua tuno nto bathi na ide Meru au na ichumire kumutethia ingi Senate mo kwa yonkwa ite na influence no nto tutaigwa ene influence gewetwa ebo kwa yonkwa ingi Senate mo bathikira mastaka but learn from their weaknesses assembly yendi constructive engwa aikuingwa eta cotin tanga tuera machogo yacho kwa cotin Ruto kida Ruto no control tanga Ruto muchokagia ibareke kumblame president for nothing bareke kumblame president for nothing kawira na kamate mutaraba yoke na ichomie birararite murungwa tentua murungwa mutede no ntobie guya murungwa ate kutharimira intobirarite beyond the utewa gwana na kuronwe lakini agetha na itobia ramu birarite ataika ataika nkona akiandika akiwaru aria akethira akirite statement yewe mathayoro ku antu ibetere you should be speaking yes tutume akurira mwekura mura yakwaria mukura mura anarie tu no webura akenda na miaka wiro tibwagira akawira atinya thoni nika murungu na ni ngaite kuthura mwekuru ni lakini ati nintogona mwekuru karakter kariura anga no anthuke karante keta kane rundu anu anthuke to ana tura no ntona woni kwari una mwekuru kwari tokaringirwe tandene
tukisanite oto ikira Facebook ngona ikira Facebook bakisanite amurego okoria mwekuru mukuru murume imbi akuonania. What do you want to display in the public? Mapenzi yani kukaina mapenzi nguruke baba ngibothe mwekuru mukuru yora surely imbi akuonania. Mapenzi yoba tan display in their bedroom and in their private places. Baita na tunyantanga chire Mombasa kona mwekuru na surely mwekuru atrari mwekuru ikirikia tari ponde na murega ponde ni murungu na abate. So what do you feel Kawirombo gothe akenda kwariria mathaya oro? Mea inquiry once you are depressed kintu kira kitatagia kunasi depression ni kuruta mantu. Ni umwe narira muntu akakwirwo muntu ukamwatakurira akaingira methori mwiri biologically ni affecta inya heartbeat na mwetire yotharike lakini reo rira ni release veins ka free ibonto twera muntu nya muntu akwito ata muntu kurira indo atakurira kawira breathe out mantu yeu no ka depress na ka watu muri motharike inde na vomit bibi entene ke to bigwe etu igwe language yake ngi kete mwanya na aritine kinyenga mithikira muno nkwenda wikwe ngi na atakaria ikitha mehati wa kabati onto ikakonyokere kabati atu arambi ringi atichita ngavana na kuana kwenda wita koto wa appeal na tutena thina yunete kura kuthia kenda na njanji we oro nwe na kinyamo amuya inkubachokeria ngatho walifanya mzuri sana njanja rawire ruare ibasabwe ruare na directions today ibasabwe na application ya makarina uibale ke makarina mianu akwa munturi makarina mwankane is actually ntu enye nkani for hire makarina itekitu kira kiro ndomya nkuwere tenkwere ndomya nkuwere once you give something akawa yaku so mwankane ndi nonto awarari kukudhuka mwankane ndi nachethe game chake bora chete is my friend lakini issue cha kutumirwa kuthungutha kuthithia ngaitwa application kotini ama ato amwe para seriously bara dire kotini ama ato tweso ya yini na baba ikoti ara bengene na onda shetani ashindwe awile kile kwa milele we kana bwana ETIRIKIA awile kile kona kiama kiba kuibe yete akyo either kikironge kamuraga ari akienda in political seat in Meru paturi katumya wata muri akuruama muri anarwame kana tukwane wote bato ke datari gikura bakethera ato baba kwenda wita kuinwa ngita na akenda ita county baba kenda kuinwa ngita batiringira murega kura baba kenda kuinwa ngita baba kenda korogocho batidi ata murega ote muntu tanto ba murume ginyanja ko wanja ko to kwana na antu muno so tutime ata murega rwama muri anarwame buruka na tukwane tutira thina nweneye kabisa you will get us on the ground ato the ground ine na wana ngeli nya certificate nya choto atareta to ma certificate ina ajumete tutamuikwa grasine tutamenya anything na wana with the leadership ile chirari cha wamba bakawira darari tine mya ero the leadership mya kawira da confusion no tumenya degree yake imbi lakini nonto kithomo iki na akabakaribiriro kidogo muri aneyo to certificate to wamba kwanja mbere ito tukaeta authenticity ya certificate chawe euko application na mpwani yake ya kuprove court court before ginyaro ama na bati approve sa aka agu na kurwama ake itobira produce beyond the kwa IBC ivyo ke approve kotini na abi umete awa na one temenge leadership toketa investigation university kweke toketo class attendance list toteta weti ya graduation list hapana urime ndo kumendhomete ndande lecturer toketa toka ile la semester ari na matha 45 hours just standing within those 45 hours kinyeke the online a check the in the na adhikiratia na ari lecturer ko to work hours cha wachonde ko sheria ya degree nadhiranite na those hours of standing matha yona akiliere yonde ke dan graduate me I don't think Merians are stupid that we are then to kwelo abokuri so to mwetera ke ma certificate because you know he is a quack what I kwa initially antori gira muntu kwa what has my family eaten for you otai kwa kana ge chungwa ko ge mbi family kwa rita ko what has my family eaten for you ende Meru ya Meri aibo yewe na ngaba no what has my family eaten for you direct translation ge Meru imbi nje kwa rita biagu
Unaona kilibu kana unikuwa. Now, moving away from all these, Montreal ndia kuendelea, kuna nukuona Antontia Bwa Meru, Basonko, after bekurito bisine, through impeachment, onto itonere EACC coming on their necks. Na bachunkunwa, ya Waititu nere tukuona na arabungi, akira wana arina interest chia, waya nipotenda, na mantu yange ya maingi erethirite akiringa nethuayo. Awile kele kuona maybe EACC Meru antugo dirite kuina allegation cha utumiri wa pesa bodhuku menya bongo ndawelewa ndawelewa 3 pending files cha kawira EACC chi gorindi utumdo tata wiki kawira EACC kuna pending files cha kitu nyei ba salesio kuna files lakini muntu arete na akiro yonwe kawira was renting on ragosi nondo EACC ya nyagoitia file county irerwa EACC barerwa kaba utumura na to abakuru akawira ibyo bituma abakira okarutongu mpere kirauni kyaye kwanti bakeyenduri harmless bakeyendi ku investigate mabateta by biased actually abaka investigate bone makosa yara yario nonto otibwo ndo thingi atina aye witch hunting lakini meja yara tutitwe dano nyangite beja cha mwingi batwe tuiraia Bwa Meru residents Bwa Meru investigation ye kadidwa tara investigation ada hand over na investigation ye tara investigation awatekana na hatia ya kwenyange into Bwa Meru then atabeba msalaba wake either clean akaendelea baiteke na kuredia ngugu chake na una akadia bweka because she would never owned any elective post. So Utongeria rokire kyathukira ibaraure tinya Utongeria Governor Wengo araure eitare kuchenechia siasa sio kinya mwisho kabisa. So na Utongeria nabo barabara kyathonekira bawa ikahiteka kwa mutuma kanya aritire thirikari wengwe uti interest be natio so ne itira kuona siasa irira Meru ikuthira antu babonde ba focus in development actually ikuthira non-today. One thing what I know, Kawira has never worked in MPs ataitangu in MPs Kawira ataitangu in assembly Kawira ataitangu in opinion leaders like us muntu era kake to anakia mwoguru kako wo tokora wid idetekere wetu kuinka idona ora MC beta oro ko ni bia wonka to kanga oro ndete ni tukuinka idaura oro atawaki in opinion leaders atawaki na business community ati advisor ito muntu to baraka utura na ketu baraka ndio banchamba mpidi na korogochoera yeke so Meru identified no to throw na brand data ekali. Right now I know the MPs will be united na county government na MCs. Now MC no bawatani as a team. Mia kuina peace mediator. I know to think it will be peace mediator. Aleta MCs, aleta opinion leaders. Baka iringa nira. Baka adia sauti mwenye kiruto. No twende daiba atu tute development Meru ato lakini MCs baki akuata na hapo the 69 of them no ndo nite kwedigira badi abatukani ki bara bakaria lakini bakaria bakime na amo ngake pindi ke okithire bate koro yako ya heshima assembly era bara 22 lakini baba ngindabera akinya oro kabera bwa thura tu vendeni so 69 ye kawatana plus our 10 MPs bakaidinga na kitimu kike siasa kionde plus opinion leaders like us. Ote sauti presidenti aikwa na deputy okay pari ya wikwa baita tema Meru. Lakini atoro wanga sisi anga tunaesenda opposition tute united utipe uturatumba kurwa. Lakini now we can speak in a one voice. Kere chama de parliamentarians. My good friend Didikiria Karoma kawa wende rone MPs na MCs mparo amirite Meru totena ke because we want to reap kumake national government county government niyo yukume niyo tumbalansi toka wera tiete because to think agenda ina just 1.5 financial year peke one financial year na kanusu irenge ite ya kambanji kanusu kalaka 2027 gate ya so 2025 to 26 ando ba me yanto think akawaki na only one financial year Bejera control engwa ni mwaki tungi nangeke dako tumbalance ke mwekuru ante mwitake ko londe mwekuru murega tiete mwekuru murega ke dako balance tiete da hii no dhiro supplementary ikenda tungu to nini tomba kubuda budwa nara wotine lakini we don't expect much between now
na September. Between now and September na ngenda ku balances. So to think here as no money to work between now and September. Mpe no to ba tedike ka ba ko release wambi after to mwako trikari yo yingwa. So ikenda go to balance yake edera kana to ba to ta release. To itombe ke commit tukaomba kumutedia kana development partners yon to each agriculture narik ke yarabi any amount ikenda go yeta are ko at least. That one is the money now you can control akaona onianto maendeleo because I'm sure that thing guy temo koroki te corrupti te munafiki then guy the way I know him na te bishop ya no irreverend yani anointed in a big church Methodist church so I nanya branches wako nanya branches cha kanisa yake kawe bishop atenya branch endumo akora mureka na die na kanisa yake poeka Murungu amutethie mya Murungu nyanwa amonokie akaonoka kama akareko njanja unafiki because sarakasi Murungu amutethia na muthari menyo ready bubu okebwa ngukuna ngambe. Okay, Patrick Mungathia riwa sasa huyu Mwandaithila akose kufanya kazi atajua hajui. Karethi Devendi riwa NTURIBI pia niendu ni kiongozi tigania nation haizi kuwa na msimamo. Aaron a great dishonest man in our society. Stop mediocrity. Elias Murungiaka, it is good we stop politics for now and focus on development. Sasa hii miaka 2 na nusu expectations ni mingi sana kwa Meru. I hope we will not be disappointed. Now, katui ya uende. Kuna mawirane 12 it's 11. Yes. I think nyate 11. Those are 12 rari mawirane 12. Ki mawirane ya Anthony Barona ndi wiriro bubu ingi muno kumakiri mutuma. So mawirane ya yonde na limited maybe resources ira mutuma ke na within the next 2.5 years. Aya kinyaniria bwana. Actually ukakwile la mawirane ya to thingia ya mutuma. Yani muntu Murungu na munga ndita kan ki speech ira. No to mawirane ya yake ya mwenye administrative. Ya mwenye timpia ya kwenda. Ni administrative. Ya Rangers baba tore kungana ngaria Rangers baba trendi bwega paria pafasoni yetu naro karia ngombe paira within drone baretwa abare iwe ni administrative achoka yarara ari ne MOS because MOS yorairwe na yeke onege ke muno kira ke arike thirikari ya kireitu au aka achokia MOS echoke bubwega na na boba na intia muno ya tetekia muno so mawira ne yake ya mbecha ingwetike ya ndathikirite ya kwenda mbecha imawira ne makai muno na ndwabo imawira ne akaumbikika ya ngida administrative no tarawire ata awa kisire ni 14 ya withdrawn a public service board no toreke tuika wira na mawakili ba county they are now under mutuma now mutuma the CEO now has instructed the lawyers to withdraw those cases. Naba withdraw ukonuna administrative. Naba withdraw public service board every kipindi kyao yane ceremoniously na heshima. No take into yeta na heshima. Bondira chongo ituire ita appointed one to. Cha appointed one to va ino to assembly kabaveti. Those things imantu ya meya muno. So mawira ne yake na administrative ogwe yothe ya kwenda wetera becha ya makai kwa ro 8 million na kwetu mantorari yetu connect becha lakini mbecha kidogo no ndote commitment nye rwari okay irari manto andwabo aro ure mantora kumya within the strength yake so to bombi ya kurema ke yau no ndo ine supplementary budget kadidwa nambi edido ore factor mawira ne yake because there is money no to budget to release on mweri so budget you can release oro no aramba are very fast. I know right now na instructed at finance ko prepare supplementary budget pupu ya oro ere tango assembly ere to assembly man to dinga ate nyara keko miago mutokero amaka wankoinga masisi no aba time kidogo mwanka form drikare ke pole ana shida na wao ibaro yanu wena ambi lakini aba time mwanka form drikare ke boya na kine chief officers many of them bad contracted 3 years so option ni ile you pay them the remaining few months bane kana wetere merio edire bachoke baume
kanoba deploy ima chief officer ba deploy wekire acting department in echo bakire na utu gocho idire. That's the only way, because bana ETIRIKIA utumbo mbira atire mutuma na rawire akare antuba au barekera nambi, but now tell me antuntu abamutia baraba humility mutuma antu yabakiambia thero barabara mwira twakurunga miri musara nambi kinya watu gabare bakaritanire ngwe ate kwina kurekera kwa murungu lakini tekwa kurianira utimia kurianira na njoka nyumba utimia kurianira muntu mui buku akara kai muntu murungu akurandeke nkukurekera na akura nkukurekera atika mata those grudges lakini utirita no vici kaurite no vici aina baraba akuya no barayome people are outside barakuya no na by na qualifications ipa kubwa kwa by those offices what people do so with biblia ni ara bia kura biana ukahakuru meuko na watoto wako matiari yo ya Rwambi yo ya Rokuru so that means deal with your house before you look outside. So baraka rekera ya bamutia they were very vocal na kungenda mutia meaka promise to ko appoint on deputy governor tamai kintu ki yes my friend lai tamani mbi muno na ya mutia atuma dirikari ne mutia isi for servant mutia me atura sub county administrator teka mutia chief officer ile ni acting mutia will remain na sub county and ato sub county no to ere ke permanent andiki permanent sub county administrator so mutia iteka yake ile andikro permanent andiko litana munya mutia was our sub county administrator no he was our sub county na etreki national government yate ate tangire national government ente kanguire national government yanguire nukila kwa no seconded you can be seconded dia bora ko period dirikari you can be seconded so if he was there he was seconded he was not in the he is not aga that seconded na senate account aga na senate na tegwo minya karombre ngwe upia no kiri dirikari kawira mwangaza. Then he is telling lies because our kaita second the national government kaita seconded so ka chokereringi dirikari ne achoka dirikari ne na ya kawira still are also sub county administrator. So if we get that senator sub county administrator then Mutia is also outside. Okay, now let's come to this. When impeachment pending kinya ndo Victor na rombete nge to nini ya absence ya Narombeta University to either for 5 years there standard leave no standard leave leave of absence leave of absence you can apply either no kwenda kubwithia mandu naro kwenda wita unspecified naro witite uka apply leave of absence university tena you apply leave of absence ukawende uni get and out for 5 years no tenya ngambo ukadia for 5 years no choka you are still in the payroll lakini bakarwa meida mucharogu lakini leave of absence make go there you can go back so people like Victor after 5 years no bachoka university so my question is ETIRIKIA kwina CEC batano bena pending impeachment case na assembly plus county secretary yoro governor kiaria rawire dakane nanto ba ne boya nonto te oni kuwa watho boriwa governor uma antobae bamuthiate batietire so awi likely maybe kuona assembly kiwa antobai barie baane either batiwe ku impeach kiambia thero nonto kiambia thero it's either through impeachment ona kana makosa amenya wita kithia tu agaserve mwankata mwe wethire so maybe awi likely kuona MCAs bakuinga bakurekana CC beta bakario batianirwa kiambia thero bonko me amova submission yura baka withdraw nonto yuka utemea weta chibitari inyote takura muntu I want no dana kwire no endelea umura me utendelea inyoto kama itesumo geda muntu nakwire to choka and now move no maka withdraw motion move baka withdraw motion lakini bate withdraw yake ambi baka impeach kiambi bandikira ngavana barua bamwire o stance impeached ngabana mwinge masisi na etakoti kinya etakoti
koti ite muchokia koti ite meakorwa na legislators no already the motion is there meakoti ite control kuna separation of powers cha judiciary, legislature na executive na hiyo heshima na ibibi atumre kinyaka wirengwa nonto yatukire koti into na procedures ite ndio na merit ba merit ni assembly na senate kuona whether this was followed, lakini koti ni ile la procedure that wait 10 days ni that that's the opposition ya court na kida procedure kwenga kambi niweka ile loko ono sawa it will be out non to ba mwingana kisheria mbele tunatoa ba umena ba tomete kura asebulele na toba muno okay ntumiri no kaikuya kwina Martin Gitongari wa 3 after high court upheld Senate ruling on impeachment of incompetent Kabira Mongaza. Meru will now be ruled by senior cartels. Keep watching. Emilio Mutumaka, my expectations is to bring manifestation, if not 27, to Konayeye. Elias Mukendia Kawa, there will be a lot of competing interests as the Mau who have been the forest claim their stake in Governor Mutuma's government. Lot of prayers as imbalances all these interests. Along the way, David Sakawa, nothing to smile about. Cables have seized Meru County time. I think but the cables have seized Meru County time will tell. Kurungo who has the case for deputy governor. Okay. Isha makatels mbia meito anatoka wira tutu kwa lugha ya ina. Baada ya lugha ya ina tupura wa makatelo utuko na tuambiro to makatelo tu acha makatelo kwanja woni the first kawira kwa so nini worio iwoni murega eta katero iba etirikia ambiri dietoru inyaba tichinya meaning ya katelo actually na inyaba ba kwa etirikia katel meaning ya katelo iba dictionary ni katelo nyate muntu mu ibo ba wa by the way Katelo no. Katelo todo menya dictionary o ita Oxford dictionary. One dome te katelo. Indome te katelo actually is a group, is an organizing group. Ya antu tu for example a team ebangeto ko monopolize price. Eka wa batwe dhimui to achomenda kia chiringi 500. Paka idigana baba ka team pakarwa mana ko monopolize price you. That's the little I know about cartel. So cartel you kwa yo mwamba o muntu ende na language kawira no to bwa little knowledge ibo bambire na little cartel ra karaya baba so ndanto ba kura cartels nobody ina interest muntu to cartel I muntu ro na kawira te itapoeka ndona ndi mu biashara gero ndi cartel atongoria ba Meru akina Kireito akina Linturi na baba angiponte bona nditi witabwega baeto makatel county assembly 47 baeto makatel 47 so enimpondo rotro na wongozi wakawira bubui are am branded the cartel me included lakini ibetere bone ibetere bone utongoria bubwa yabo muntu kuromba county assembly ronere igoro Patulirinya maruba ukenjare uru they are surrendering to go not to any human being ni ata murungu akare awukire wongozi bu mutuma the same wongozi butokuru tu murungu butiru wona bubwana yes if God is for us who can be against us now the rising matter zero kuona kinyao etiriki na 3 kwina antibaba ingia outside now baraba tethetie kiri ndwe yonde rekinyere muthia ihoro so interest ya ni tiura awile kile kuona Utongeria bara surroundite mutuma na kuona ba propel maybe ya kuyukete kia gavana pamwe kanya atare ite kwena ite bi na interest ya binene kwena ite ka deputy governor kwena ite ka chief of staff kwena ite ka county secretary masi chief officers na interest yantu iteyo play yao Meru yo karanendi teka wira mwangazo rado ya waneo onwe positions iraro yairo bobo toneka botombe kango irembi ingava nori kwa hukumete ni atedana support bake otewe kaumba interest cho bonde so iuro balance ira komba ira murungu atenda ku balance na ire ite balance ka chakaro ginya woni de ko durwa MCA ndikomba ku balance interest cha support bako bonde
lakini they iba understand tuwe no kwenda kuandikirwa CC akwe yao pengine akora moyo kumiti the requirement yene kwa minimum requirement yene kwa kana commit and do competition in high au chindwa either ona wakite nkurukaruki na many things so mbene papa inki interest batiacha utire wachi interest kwa baketa bane interest cha kibiashara yu itina thina lakini I'm sure ntwethingi atongoretwe ni kirundu Murungu no ntwa I know now uraigwara when the righteous rule people rejoice I'm sure ndekwenda kwa sure ndani na national government lakini nkuona Meru has been healed Meru ni orete na interest nyachia ya ikeya achi balance ira kaumba akabuja no otume otairanto kontentrikari ne batumbika many positions already chandikani antu baikuo meandrikari tenjaro yera emunya first assembly rato ukumato kenda ute directors utembi tokambira uchantu pakonto ninjaru now directors ute director bakandi konanga muntu akalitaya mbi kanangu ya ira kawira kakansite mione de ikandika no the 500 jobs ira manasi seba bakandi kona atu agriculture bakandi kwa the 500 jobs ira so ira lazima je data chandikanwe lakini mantu ya yangi na yinke na jure ikaraizi nondo ngomya chukuru cheto ECDs arimo bayikuba retire na batandikwa twanya toto ECD na toto advertiswe those are the small positions yana to edinga kaumba kuumba because now atime yako bo amploti wage bill akambuluni wage bill ndio nyambia cha development ikaura so you will try to balance the wage bill no mwanka kidemu biashara balance revenue na expenditure omenye ni biro kuona na bila utumira na abi na development so manto no mwaka kwenda proper balance and I'm sure there are serious advisors for more advisor how to balance these things na kugenda ingonda kwa bill bishops baraba supporter ntwedinga na baraba rompa they should not move out of God's mountain bendelea ukiri dirikare mbere Murugu ikenda tukomba kuona change itokwa ndantu batike kuona akatwari ngorodhri odoigwa ndero yanganya eterikia woni ko wawure eterikia na kari entry wonde mutureshi mare yake ntemya okara entry ni onto woni ntendo mya nguwere woni I speak my mind na nta kawira da sabotre kawira mweri umo wetako ndatoroka bora assembly toroka ngiona akai muntu ekiriki because now you support somebody who is in the office ndiko na ati bonda torokera nteya ari ogwo myake dande muntu te musimamo ntemurokera rubijine baba ukweba mulume tano tunu bichini na bateko bede akengwa winda ura roengwa ro yakwingwa I have my stand and I have my principles no ndingo na Meru ne kuthuka no kuya como tumakiri siasa temero breto yau munya skipped the event yesterday with one nata munya arara wiki nyegire kya thogera kinyeto na tongeire bonde munya imtu craft muno antu mure ridoro crafty munya crafty na munya narire kuandika Facebook au antia ngava I congratulate you what kongo yato tije Facebook nyaba to andika munya was around atari ngambo atari noko lakini ali akuya kiatone na ito athwani tiange twari muchamani one he was invited na tothwania munya bakure akuya one na rega kuonda ni uchua na utala mathabu onda ya kurungika era na benya ya mbakuru tatia ya mbakuru mantu ya ile either ungikwe kana ya wetatia ile kurungikwa that is one na uchetha ni antu abati bari ukua abo misimamo fulani boya ile na kwenda kuona timu ina ukira kiraito na ukira mithika na kuona unity ya wanasiasa ba ya ketu musupport na kuona twethinge ukuma no is another threat kiriwe so mathabu yo mathwani yako actually I'm speaking out of my mind alafu na thimirite ilela kuri antu baraba ilela bainga lokoro bona what will happen kenda baturia kiongo kuikwa kwa so nini woro na akunekerwa oath of office I'll take oath of office ili arandikire Facebook ndia ngavana congratulations eno ndo akuona ili akuona mantu awetata mantu akurema so munya skipped intentionally na ntwethingia ithango nontu muntu ra imani na recognize nya in absence nontu speech ekene ekirite munyo ntu na mwitite na munya na confirm itakeya so speech ntwethingia nontu it was already prepared ateke tunguta munya na muchokeri nyankatho ba ya na recognize ekiri dignitaries bara bario na ta kuingia so munya imathabu utala
na nakwenda kuona kawira menya na kwenda kuona itha kawira no ichethie kawira no ahewa munyoro wa Meru. Okay. Kawira no ahewa munyoro wa Meru akaambiria kuthunguthana antu araba akepa madibuti ndi munyaka ona kitha ankiro banka fana ri ngathunguthana aki kawira no tunyenda musapotere ri no ntu atirwa mari itha mwira inya mure akarwa mauni kamyabunga bwithia mure anambi indi na utala mathabu yo muno no ntu atiko mebi bia jora autobugunga wa kawira ino tunya kawira ngwa kari utheri kawira me na sarakasi ri ko baraba ndathie tai na ba korogocho nyingi muno baingi muno ba ndathie tai jake uthe muntu utara chore ma na maybe kiana mathabu ya weta kithirikari nene munya thirikari nene ya ikuo na tuo irwirite munya rwiri akina Linturi akaroro yakina Kiraito bakawa Meru ni hari na ntiko ibenge Eric ni hari na minister bana paili bakawende tuone na bakawenya tutena interest badwi si odike tubagwa botayoke kinya munya so munya na aina mpango yoto nya in the national government kinya through Raila actually no favorite Meru wa Raila ukumakere broad based era Raila kwenda kwewa kuna very high probability ya munya kunemwa cabinet even next week wegura ke cabinet nya next week kato tere tone no bo munya me aikinyangete kiri katha mpakwa kwa inya ke president na deputy no ntubo barumanga na kabutira kwa ari kwa perfume wena cosmetic kidogo akenda abwa okay ari monto yo nde ETIRIKIA Christian Semiro kuya kwa mutuma ari governor Meru that automatically tells you can defend it kwa 2027 barabo onde bakubanga ocho itebio ngavana na barabo onde ba position kabachoga during bond kangwire iro laria te mono mukomwe ambitions chantu you may withdraw with the proper calculation kana continue pursuing your ambitions watikure yatalo lakini bora kumunyo performance into ethingia will mean a lot in 2027 it will mean a lot in 2027 it can mean a lot na decision ya kuendelea kudefend gite 2027 it all lies on ethingia na supporters bawe na advisors bake 2027 and we manda 2027 nti kwenda umirota 2027 yifa come to mutano babo support and deliver to the people of Meru choke mujaji na performance yake no the atikwenda na aka force antu amura koke ya na aka make decision nekinya kana no ari Nairobi na ari akurwama so kakathwania menyewe ni ati awita atia ni atia kwenda don't tukura antu ataalamu bakari ya chungu ti lazima nyau yani paka ile lama bora aki interest ya Meru kia proper so to thingia I free na kinya I'm sure madhwaniane yake teka kurota mando 2027 I rota miake mwanga 2027 then judgment will be made at the judgment day. Wow. Ikurari na hostility ya thirikari nene kuya Meru na kwina mathabu yau ya thirikari nene kuliunga Meru deception yewe yatongeria bara kathero na ara president na muniwe yomba kuthathai ife parapo kibo kuya Meru it is 100% 100% no ntupombere na bwana Ruto kana kitiki MP ba pothe parare kinyume kaka kawira tura na ara aya MCS ntendo mbere bakeya batheke na wo tukuru president bagiterwa Meru kuya ati yakawira ritini so mbata iya ba favor noto kinyoro kuirwa kwa uraka atu bawirwa kawira ndo kinyanthi antu ba kuirwa bwa support rais na ba ukenjara euro usione mchezo mwekuru na no etiantu na ba uniti nara uniti antu bru no tukinyantu bate kwenda Ruto bongwa barabire ngwa yiba musavoti doke bya Ruto lusete ground muno ground Ruto abelusete lakini ogologera kweta kwa kawira Ruto na itetia o 30% Meru kinyama batendo mwiko kinyama ndauke jara oro dawa yengo mugono ingo Ruto mugono noto kwaru kwenda kwa kantu babarare begwa confused ora barera wanu ni thirikari ikite kawire tine bomba kuthira barare be witike mantu yo bunora mwikite tine nende babo tukuritura murio ni angwere katwara ke weru Ruto akabira mantu Ruto ate president atikinyira mantu break yo ya succeed kinya judiciary ati akinyira break yo ya succeed
nuara nyambatoni na no ikirwe kinyachu orida mpere mianu aiturire keni no na nyai na mengi na iyo ikirwe nyaka kawera bakari barugure ma jaje kura menge yambara tu abu ikare athukirwe na mbere ira thugwe president me president amini tu athukiri lakini president na intelligence in fact what you're saying is true. Consistently makarena ni muthiatu munene muno kawira mwangaza nethirite akiandika targeting the president's chief justice kuwa ba ibo betikirite kuinga kawira na judge na history Meru na Kenya aba judge bothu. Yes, makarena actually I ndagengi to danger. It's good that with the propaganda wakathomera makarina me makarina ati me kwandika ndeto ire chiandika ira actually nyo munengera ati me kwandika he has a very good phone lakini kwandika ati andika ndu ai muthaka ai blog to the danger no mwandika ira muthomera indonere na ndachoka ndawo blog oku na utarimwe eno nturimwe na kwandika kandika you see utumba kwandika ora mundosi ati kwenda ari bukararangia riwa koya thimu au ka mutaipira amutaipira munenkera ati munenkera a posting group uneke ya post kire page yake Facebook amure ndu ibonda wao oyikwa ende ibo manto yakari uriko yakari daga chetu ikithira na twenda kwira Kenya na muno Meru barabe na New Dawn oni ambo bakuwa bare pio Utongeria the 47 nkatho Utongeria leadership ya assembly nkatho Utongeria Meru abaromba nkatho Utongeria bishops abaromba nkatho na saindi muno MC wo kwa no mo para bambiririe ndwe kuma tene mwende ithili no mo para bambirie kuma tene na nkira antu bendelee kurombera timu yonthe ngoba chokere nkatho bonde na murungu batethi bendelee bwega ba support thirikari u twita na mbere bwega na antu bakithi na bompere ingoba chokere nkatho kabisa no ntonye banturie keni ne bwambe ande MUCIACA banturie keni ne ndaukuma mfiro dicha biachara jamantu mwanya na kinyamo kibera ibwega na nkiwa weru ibwana ntubota mbere kwa educate antu. Thank you very much bwana Itiriki na ntoba kuona kanya. Thank you very much kirathikiria burabonde bari kiri Weru TV kiri mitandao yetu no ntunya wa SMS sira kuona chieta na bere tweta na bere ukumenya the mantu uraya weta na bere kiri mitandao yetu kiri nteto chia thamwanja 7:30 na 9:30 no ndi batwe Weru bwaku botira no kumenya mantu yonde uraya kwithira ya ita na bere twire tukona thamwanja